Zdravo, ja sam Katarina Veljković, nastavnik računarske grupe predmeta u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Minecraft je video igra u kojoj igrači kreiraju i prilagođavaju virtualni svet na način koji njima odgovara. Popularan je među osnovcima, ali i među korisnicima svih uzrasta širom sveta. To je virtualni sandbox, odnosno kutija sa alatkama, u kome igrač koristi različite alatke kako bi prikupio različita sredstva iz okoline koje bi mu kasnije koristile za izgradnju sveta, građevina i drugih alatki. Jedan od razloga zašto je Minecraft dobar za đake jeste što podstiče kreativnost, podstiče samousmeravanje i saradnju, kao i mogućnost rešavanja različitih problema. Upravo su ovo životne veštine koje deci pružaju potrebno ohrabrenje kada na kraju grade svoj put ka fakultetu i budućoj karijeri. Kao što sam rekla, Minecraft razvija kreativnost, jer je to jedinstven, neograničeni svet u kome deca mogu bukvalno da stvaraju sve. Sve što zamisle. Pomoću Minecrafta rešavaju različite probleme. Igrači su uronjeni u virtualno okruženje i moraju brzo da osmisle rešenje nekog problema kako bi prešli u novi svet. Minecraft je odličan jer igrači moraju sami da odluče šta žele da rade u svetu. Da li žele da prikuplje neke resurse ili grade neke interesantne stvari. Da li da žele da se udruže sa nekim drugim igračima kako bi napravili potpuno novi svet, prilagođen njima. To sve zavisi od njih. Time učenici izgrađuju samopouzdanje i to daje učenicima osjećaj da su sami zaduženi za svoju sudbinu. Pored toga, Minecraft je i odličan za saradnju, jer učenici mogu da sarađuju i sa učenicima koji čak nisu i na istom kontinentu. Koristići te karakteristike Minecrafta, zajedno sa svojim učenicima drugog razreda, specijalizovanih odeljenja računarske gimnazije, kreirali smo svet Banović Strahinja. Kreiranjem ovog sveta želeli smo da pokažemo da se ova igrica može koristiti i u edukativne svrhe za učenje književnosti, ali i fizike i programiranja. Sada će kreatori ovog sveta da vam pojedinačno objasne delove koje su kreirali za učenje književnosti, ali i programiranja. Na taj način će vam pokazati kako se Minecraft može koristiti za različite predmete i možda vam dati ideje da i vi kreirate svet za vaše učenike. Nalazimo se u svetu Banovića Strahinja. Svet se sastoji kao i u pesmi od 3 grada, Banjskog, Goleča i Kruševca. Priča se odvija takođe kako se odigravala i u pesmi. Trenutno se nalazimo u Banjskoj. Grad u kome je Strahinja živeo sa svojom Anđelijom. Tu se Strahinja opremao. Tu se nalazio njegov dvorac. Kao svaki grad u to vreme imao je kovačnicu i ostale stvari. Trenutno se nalazimo u Kruševcu. Grad koji smo napravili kako mislimo da je izgledao u to vreme. Bio je poveći grad, naravno ozidan. I sadržao je neke od glavnih stvari, kao što su zamak Jugovića, u kome se održala tajna večera. Za stolom su sedeli 9 Jugovića, Ljubodrag, Veselin, Miljko, Marko, Vojin, Stari Jug, Bogdan, Boško, Radmilo, Stojan i Damjan. Trenutno se nalazimo kod Derviša. Derviš je nekada robovao kod Banovića Strahinje i zato što ga je Banović Strahinja pustio, on je hteo da mu pomogne i da kaže gde se nalazi Vlah Alija. Goleć je grad u kome je Vlah Alija postavio svoje šatore i boravio neko vreme.
On je tu doveo Anđeliju i tu se borio sa Strahinjom. Kada igrač izađe iz Banjska, on nailazi na svoju prvu prepreku tako što skrene desno i dođe do farmera. Sad, zadatak od farmera je da se na terenu za sađenje od 28 blokova posade šargarepe koristeći agenta. Sad, to počinjemo tako što pozicioniramo agenta desnim klikom na farmera. Agent se pozicionirao, sad možemo da nastavimo sa kodom. Kod kucamo tako što pritiskamo slovo C i ulazimo u kod builder. Sada, znači, pošto je agent okrenut na desnu stranu, mi ćemo na startu da ga okrenemo u levo da bi ga izravnali. I sada, na komandu sadi, agentu se šargarepe postavljaju u ruku i 28 puta on postavlja blok ispod sebe i pomera se za jedno mjesto napred. Tako da ako ovo startamo, on će se okrene, pritisnemo sadi, on će da nastavi da postavlja šargarepe sve do kraja ove prepreke. I kada završi, ispisat će nam da je zadatak uspješno urađen i možemo da nastavimo dalje. Nakon što smo prošli prvu prepreku, nalazimo na sljedeću, a to je kula. I evo ovdje piše šta se radi. Znači, ponovno koristi agenta da ti pomogne da izgradiš kulu dužine 4 bloka i širine 4 bloka, a visoke 5 blokova. Kula ne treba da ima unutrašnjost, samo spoljne zidove. Materijal koji ćeš koristiti je kaldrma ili cobblestone. Ako ti treba pomoć, piti jorgonku. Zatim odlazimo do jorgonke i ovdje vidimo. Banovi Strahinja, Turci su nas rušili kulu, potrebno nam je tvoja pomoć da napravimo. Imamo dva dugmeta, kreni i restart. Kreni će da postavi agenta, a restart ako pogrešimo popravlja. I sad ovako, ovo je moj kod. Znači, u principu imamo dve for petlje. Jedna je da sagradi prvi layer, a druga je samo 5 puta da ga ponovi, znači da bi 5 puta u visinu. I između njih samo da se popnemo za po jedan u vis, da bi naravno ne bi išao samo u krug. I evo, ja sam to napravio da radi na komandu kula, chat komandu kula. Sada puštamo agenta. Znači, for ovog zadatka da se vide for petlje. Da se nauči for petlje, da se primjeni znanje koje smo učili na šargarepama. I evo kada je agent završio zadatak, izlazi nam tekst uspješno urađen zadatak i otvara nam se dalje put. A na primjer da smo loše uradili, mogli smo samo da idemo kod jorgonke restart i sebi nam se vrata na početku. U suštini cilj ovog zadatka jeste da se prijeđe onaj zadatak, odnosno prepreka tamo, da bi se mogao dobiti pristup od Satkuma. Imate ovdje određen put tamo naravno. Pošto je predviđen put da se ide uz pomoć konja, ovdje možete da ga vežete i ovdje dobijete instrukcije od Tetani i sa table. I kada sistem kreni, naš robot, odnosno agent se pozicionira, mi možemo da krenemo da prelađemo zadatak. Da bismo rešili ovaj zadatak, mi smo koristili ovaj kod koji ćete vidjeti ovdje. Ovaj kod se pokreće kada u chat ukucamo komandu bundeva. U suštini da ne bi bilo nekog prevelikog komplikovanja, mi smo ga uradili tako što smo jednu veliku repeat petlju od 5 ponavljanja, zato što je ovo teren, odnosno da kažem tabla 10x10. Mi ovdje sad unutra imamo dve repeat petlje po 9 puta koje će nam objasniti šta radi. Funkcioniše tako što upadne u prvu petlju, repeat od 9 puta i svaki put kada robot detektuje blok ispred sebe, on ga uništi i pomeri se unaprijed. Ako ga ne detektuje, onda se samo pomeri unaprijed. Kada dođe do kraja, robot će da se okrene i krenut će u drugom smeru, odnosno u drugu repeat petlju 9 puta. I tako će ponoviti isti proces 5 puta i kada se detektuje da više nema bundeva na polju, odnosno kad nema više nijedna bundeva, onda će da se otvori onaj prolaz tamo i zadatak će da se označi rešen. Sada ćemo da ukucamo
modela da vidimo kako radi ovaj program. Kao što vidite, ovo je u toku prvog repeata, završava se, kreće drugi, završava se, kreće treći i tako dalje, četvrti, peti i trebalo bi da posle prvog ponavljanja u petom repeatu zadatak bude gotov. Kao što vidite, na ekranu je ispisano urađen zadatak. Sada ćemo da odemo nazad da vidimo da li je prolaz otvoren. Evo, kao što ste vidjeli, prešli smo ovaj zadatak, prolaz je otvoren i sada imamo pristup ostatku svijeta. Ćao svima, pošto ste porazgovarali sa sudijom koji vas je uputio na ovaj zadatak, kao što i sami možete primetiti, naš zadatak jeste da izađemo iz ovog lavirinta. Kako ćemo to učiniti? Pa kao i do sadašnjim zadacima, tako što ćemo programirati našeg agenta. Kao što možete vidjeti, tu je čovjek po imenu Miloš, koji nam može dati neke informacije o ovom lavirintu, ali također, ukoliko pogrešimo, on nas može vratiti na početak tako što pritisnemo dugme Restart. Hajde da probamo da pokrenemo naš program da izađemo iz ovog lavirinta. Kao što možete vidjeti, ja sam koristio jednu while petlju, ali pošto nema negiranja uslova, koristio sam funkciju if. Također možete primetiti da ovaj program kreće da radi kada ja ukucam kreni, pa hajde da ga pokrenem. Pošto ne znamo broj ponavljanja koliko puta agent skreće ili koliko polja ide unaprijed, koristili smo while petlju. Kao što možete vidjeti, uspješno smo završili ovaj zadatak. Ispred nas se trenutno nalazi jedna od zagonetki koju kroz mapu treba rešiti da bi nastavili dalji put. Zagonetka se zove brana i naš agent, to jest ovaj robot, treba da je popravi. Kod za branu izgleda ovako. A ono što vi ne vidite u mapi je ovo. To su razne barijere i ovdje se također nalaze dodatni blokovi koji uspijevaju sami da kontrolišu vaše popravljanje brane. Dakle, ako ne uspijete lepo da postavite neki od blokova s kojima treba da popravite branu, naprimjer ovako nešto ste pogrešili, i zatim dođete kod radnika na brani i kliknete Restart, on će to da popravi i možete opet da pokušate da popravite branu. E sad, to sve rade komandni blokovi koji automatski sve to kontrolišu i kada uspijemo da lepo popravimo branu, oni će da nas vrate nazad na sljedeći zadatak. E sada, pošto nam robot nije okrenut u pravcu u kom treba, u podu ćemo također dodati opciju da kada ukucamo, na primjer, nešto, da on može da se okrene. I sada ukucamo desno i robot će se okrenuti. I onda ćemo sada ukucati glavni kod koji izgleda ovako. I znači kucamo ovu ovdje reč, to jest u mom slučaju popravi. Kad smo ukucali popravi, robot kreće da proverava za svaku liniju brane, da proverava da li sa leve strane postoji, to jest nema bloka. U slučaju da nema bloka, on postavlja blok koji je potreban za ovaj zadatak, to jest log. I u tom slučaju popravlja branu i to je to, uspješno urađen zadatak. Nadam se da su vas moji učenici ohrabrili da uronite u Minecraft i da pokušate da osmislite čas u kome će vaši učenici pokazati svu kreativnost, saradnju i na kojima će razvijati sve one veštine za 21. vek koje su im neophodne u današnjem vremenu.